ni mumwe terengero zamara Abanyamahurire n'abarikorese mikutuye by'empurizingana bashabirwe kugamba no korera Ahamazima no kurangirira byo kutungura ensi ubwo babani bakore mirimo yabo. Honare buhanta byenjeru tukahigwa uriyo munyishenjera abwishaze rya Kajara ahireye ubutumwa obunyomwe bazyo bwabira ryo mujenyi mukura hampira gwo mukago gwagati ya kibine cyantunga mu bloggers hamwe na nyuka hindi coffee factory ugubira hacaye cyake mishego omutawuni kanse ya Nyamunuka omwishaze rya Kajara omu district ya Ntungamo kandi mpira gugutakazanigwe abandize mpaka za rwagati ya West End Secondary School iri kwa yahayana na Kemishego Secondary School ompira ogu nagwo gubire guryo gwo kago oguherira habwina niho Kemishego Secondary ehangurire West End Secondary na golzina hari 5 nyuka hindi coffee factory eshatagwire time ya Ntungamo bloggers na golzi shata hari busha bacho bahangure chikopechi kandi bombi bajwe kigwe medali Arakugamba harukunganya gwamagana gabantu ababire baryaho ahanyuma yo mpira ogu honare buhanta asimiro murimo guri ko gw'abanyamakuru ba bloggers n'abarikoze mikutu yo nebye mpurizingana omukumanyisa okwegesa okuranga nangwa no kumuriza abantu n'abashabira kuguma bakagambe bintu bishikire no korera Ahamazima omu murimo gwabo soni badi nyabyetekereza ki ntabwo nakabushabagati y'abantu ninja kuba nindebe byo posting gahunda be Konkananyi omu bloggers yanyu omuko ninja kubatera mu 25 Haji Musa Masko ori director habwa nyuka hindi coffee factory ni wabira responsa w'umupira ogu agambire mwami gashemeza neji nko konjero mukago obumwe nenkwatanisa gwagati y'aba bloggers n'abantu abandi association yanyu nayo mwebare kugikora kunkakana mwana mu gikora noreba korogazi ompira bacagura ompira gyendegereza bakabushanganya kera abantu ko bari abatamwe nomuzakora kukugwa Abanyamakuru ba influencers na ba bloggers bagambira shitumire ni bakore kibineci ngo muringo gumwe gwo kurondo kubara amarehe bizibe bari kuvuga no murimo gwabo hamwe no konjere nkwatanisa no kumanyana umukorera district yabo rutambuza imirimo y'Abyamahurire konka eyinemu challenges ndakanjwire batahibanja bo gukora nabo tukareba mu bintu ebyo kusyobuhereza twashanga hari mu challenges kungamwe no kutwahereze twayegita twakora Ntungamo Bloggers Association n'ekibina kimwe twena twegitera ahansi ya ambureremwe abo kuba ebintu bitukora nitukora ebikutungura community yito kira munonga nokwegita twena bamakuru twakora office twakora umurimo mumwe kozi Kajara eberiye nyema abo mutagira amahurire kozi kamacho kureberaho urareba ko amateneta Gasha kwa Wilson Kanyesije ahabwa Modern Television.